Студия «Мастер» представляет музыкальную комедию Агидилден билге, жырлар белән бергә. с участием Эльмиры Газизуллина. Спрашивайте на видеокассетах. Открытие года. Новое имя на эстраде. Резида Байтерякова с суперзажигательным альбомом «Жирлый сирень». Спрашивайте на аудиокассетах и компакт-дисках. Стопроцентные хиты в новом альбоме Эльмира Газизуллина «100%». Спрашивайте на аудиокассетах и компакт-дисках. Студия «Мастер» представляет новый альбом театра песни «Ихлас» «Сезнең өчен яна йолдызлар» в составе Руслана Зулькарнаева, Альфина Нуряхметова и Ильнара Минникаева. Спрашивайте на аудио-видеокассетах и компакт-дисках. Студия «Мастер» представляет. Исәнмесез, хөрмәтле, минем яраткан тамашачылар. Менә Ходай кушкач, кабаттан сезнең белән шушы икенче видео тасмам аркылы сезнең белән кабаттан очрашырга насыйп булган икән. Хәтергездә булса, нәкъ 2 ел элек менә шушы «Мастер» студиясе тарафыннан үземнең «Сәкинә түти маҗаралары» дигән видео тасмам дөнья күргән иде. Без шушы тасма аркылы сезнең белән якыннан таныштык, шушы кассетлар аркылы таныштык. Һәм менә бүген дә минем сезнең белән очрашу зур тантана дисәм дә ялгышмам. Үземнең татар эстрадасында эшләвемә, сәхнә эшчәнлегемә 10 ел тулуга багышланган кичәгә туры килде. Бу мин өчен әлбәттә горурлык, кичкенә булса да үземнең иҗат кичәсе. Бу иҗат кичәсе зурлап үткәрә торган түгел, үземнең иң яраткан иҗади дусларымны, үзем белән шушы 10 ел дәврендә эшләгән иҗади дусларымны җыйдым. Мин сезнең белән горурланам, сезне яратам, хөрмәтле тамашачылар. Горурланам мин үземнең халкым белән, горурланам мин үземнең авылдашларым белән, үземнең авылым Таулар белән горурланам, үземнең районым Бүздәк белән горурланам. Яхшы кешеләр яши үзебезнең районда да. Һәм инде ишеткәнегезчә, белгәнегезчә, мин инде үземнең беренче адымнарымны менә Уфа шәһәрендә яшәүче, хәзер инде менә мәрхүмә Нәфисә апа һәм Ризван абый Хәкимовлар группасында башлап җибәргән идем. Соңыннан инде мине юл сәнгать юлы ярышчылыгына тартып китерде. Ак шәһәр, яшьләр шәһәре Камазга алып килде мине бәхет. Һәм үземнең сәхнә юлымны, бәхетемне шушы Яршаллы шәһәрендә таптым дип уйлыйм. Соңыннан Чаллыга күчеп килгәч, Татарстанның атказанган артисты Гөлдәния Хәйруллина һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Ринат Гобәйдуллин җитәкчелегендәге Сердәш ансамбле, Салават җыр театры, 96-98 елларда Яршаллы бәйрәм ансамбле, Хәния Фәрхи группасында мин нәфис остасы буларак эшләргә туры килдем. Һәм инде шушы группалардан аерылып чыгып, менә хәзер 5нче ел Яршаллы шәһәрендә көлке һәм эстрада театрын җитәклим дуслар. Әйе, әле безнең театрыбыз бик яшь, бәллүдәге бала кебек кенә. Инде яшь булуга карамастан дуслар, без инде Татарстан, Башкортстан шәһәр районнарында, Рәсәйнең төрле почмакларында, Себер якларында, Мәскәү, Ирак, Астрахань шәһәрләрендә булырга туры килде. Менә кайда гына барсак, кайда гына йөрсәк тә дуслар, үзебезнең ачык йөзле татар халкы, ачык йөзле башкорт халкы каршы алып озатып кала. Менә бүген дә үземнең иҗади бәйрәмемә, үземнең иң якын, яраткан, үземнең хөрмәт иткән иҗади дусларымны чакырдым. Уфа шәһәреннән ашкынып талпынып, менә Ихлас, Моң җыр театры артистлары Гүзәл Әхмәтова, Марат Шәйбәков, Әнвәр Нургалиев һәм дә инде менә композитор, яшь кенә композиторбыз хәзер барлыкка килде бит инде безнең Илдар Шарипов, күптән түгел танышырга туры килде. Ул шулай ук тоже минем якташым, Башкортстанның Бүздәк районы егете.
Мен аларны бик хөрмәт итәм. Бергә аралашып яшибез, бергә эшлибез. Алар да менә безне шундый кунакка чакыралар. Без дә аларны чакырабыз. Һәм дә инде безнең концерт группасына килгәндә, мен инде менә тамашачыларның мәхәббәтен яулап алган җырчы, барыбызны яраткан җырчыбыз Даниф Шәрәфетдинов бергә эшлибез. Театрыбызның сәнгать җитәкчесе, җырчы композитор, Татарстанның атказанган мәдәният эшлеклесе, сәнгать эшлеклесе Илгиз Закиров бүгенге көндә безнең группада эшли. Яшь артистларга караганда, яшь кенә җырчыбыз, талантлы җырчыбыз, Татар җыры конкурслары лауреаты Илмира Сөләйманова бүгенге көндә яшь булуга карамастан бик талантлы җырчы. Менә яшь кенә егетне үзебезгә тартып алдык. Башкортстанның Илеш районы егете Ранис Азигамов бик талантлы, өметле җегет. Ул да шулай менә Стәрлетамак мәдәният техникумын тәмамлап, актерлык бүлеген тәмамлап, менә безнең группага эшкә чакырдык, үзебезнең чаллыбызга тартып китердек. Яшь кенә талантлы музыкантларыбыз, өметле яшьләребез үсеп килә. Гармунчы егетләргә караганда Айнур Ваҗиев, музыкант егетебез Марсель Низамиев, һәм дә инде менә талантлы, өметле җегетебез, халыкара конкурслар лауреаты Рөстәм Җиһаншин бүгенге көндә менә безнең группада эшлиләр, укуларын дәвам иттерәләр. Шундый талантлы җегетләр үстерәбез. Үзебезне үстергән кебек, аларга да менә киләчәктә иҗади уңышлар телибез. Һәм дә инде менә шушы форсаттан файдаланып, үзебезнең Яршылы шәһәрендә яшәүче сәнгать әһелләренә минем бик күп кенә рәхмәт әйтәсем килә. Аларның берсе шундый яхшы семья, музыкаль семья. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре җырчы Асия Әхмәтшина һәм дә Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе композитор Васим Әхмәтшин. Мин аларга менә гомерем буе рәхмәтлемен һәм гомерем буе бурычлымын. Менә аларның хәйр-фатихасы аркасында да менә шушы зур биеклекләргә, зур сәхнәләргә күтәрелдем. Аларга бик зур рәхмәт. Һәм дә инде рәхмәтнең иң зуры сезгә, хөрмәтле тамашачым. Безне шулай якын итеп кабул иткәнегез өчен, безнең тамашаларыбызны яратып караганыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Әле сез шушы видео тасма аркылы гына сезнең белән күрешмәбез, сезнең белән якыннан да күрешергә язсам, очрашырбыз. Киләсе очрашуларга кадәр дуслар, сау булыгыз. Алдашып кына билет саткан өйсә килерләр микән, юк микән дип килгәннәр. Менә мин булай гына эшкә килгәнем, директор әйтә. Осия менә халыкны алдашып җыеп билет саттыгызмы? Ирек бит ширләгән, баскычтан төшкәндә самый главный җирен сындырган. Самый главный дигәч инде конференцның нәрсә инде самый главный җире тел бит инде. Телен тешләгән, сөйләшә алмый тора. Менә хәзер концертны үзең алып барасың инде, теләсәң нәрсә эшлисең, җырчыларны әйтәсең ди, кунаклар бик күп, аларны килгәннәрен җырлатып кайтарып җибәрбез инде ничектә ди. Ышандыгызмы? Нишләп ышанмыйсыз? Мин тырыша алдаган идем, алдау көнне гомер буе берәр кешене алдарга хыялланып яшим, алдашып булмый, мин күренә, алдаша белмим. Ә менә конференслар алдашалар алар. Барыгызны да бәйрәм белән иптәшләр. 1 апрель бәйрәм белән ныгытып кушабыз, ныгытып. Чөнки безнең илдә бу иң нык чын бәйрәм, бердән-бер алдашмый торган. Гомер буе безне алдап яшиләр чөнки. Думасы да, бөтенесе дә, президентлары да безне алдашып яши, гади халыкны алдап яшиләр, без аңа күнеккән, алдашмасалар без яши дә алмыйбыз. Шуның өчен 1 апрель 1 майга караганда, 8 мартка караганда да, яңа елга караганда да бездә ныгыррак итеп бәйрәм ителергә тиеш. Менә шуның өчен дә инде Ирек Зарипов сезне бер мәртәбә алдашып,
туган көне аның 24 январда булса да, 1 апрельгә дип туу турында таныклык алган. Шайтып сезне монда алдашып, үзенең 35 яшьне дип бәйрәм итәргә дип чакырган. Әннән соң шунсы да әле Ирек Зарипов үзенең кем икәнен тәгаенлый алмый ничектә. Менә тамашачы нәрсә дияр микән? Мин простой бер бүздек малае микән ди Башкортстанда туган ди. Мин ди нәфис сүз остасы микән ди. Биючи микән мин, җырчы микән, әллә акушер микән? Олай-болай авырлы хатын-кызлар булса, бәбәйләсегез булса, скорыйда чакыртып тормыйбыз, Ирек безнең акушер, шунда сәхнә артында гына эшен бетерер, ярыймы? Хәзергә Ирек Зариповны сәхнәгә чакырабыз. Җыр белән каршы алыгыз, сәхнәдә Ирек Зарипов. Çiçek atıdan yazılı bahçalarda Soyradıkına yeşil kışlarım Şu kışlarda cırlap yeşil gelir Cırlap yeşil gelir dostlarım Şu kışlarda cırlap yeşil gelir Cırlap yeşil gelir dostlarım Şişelerine Dınladı kuya balını işanı Şişelerine Cırlap yeşil gelir Cırlap yeşil gelir dostlarım Şişelerine Cırlap yeşil gelir Cırlap yeşil gelir dostlarım Hayırlı kеш, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, исәнмесез, хөрмәтле дуслар, исәнмесез, җырга, моңга, юморга гашык булган хөрмәтле шәһәрдәшләр. Исән сау гына яшәп ятасызмы? Кәефләрегез күтәренкеме? Яраган дуслар, менә хөрмәтле тамашачылар, бүген безнең белән, сезнең белән очрашу вакыты шундый мизгелгә туры килде. 1 апрель 1 апрельне сез белгәнегезчә, ишеткәнегезчә ул халыкара көлке бәйрәме шулай бит. Дуслар, рөхсәт итегез сезне барыгызда менә шушы көлке бәйрәме белән чын күңелдән тәбрик итәргә. Көлеп яшәгез, елмаеп яшәгез, бай яшәгез. Ну, булганына канәгать булып яшәгез. Бәхетләр һәм шатлыклар юлдаш булсын сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Менә, хөрмәтле дуслар, чыгышының башында шуны әйтәсем килә. Менә бит инде сез үзебезнең шәһәрдәшләр буларак та 10 ел вакыт үтеп киткән ярчаллыга, күчеп килгәнгә дә 10 ел вакыт үтеп киткән менә шушы сәхнәдә, сәхнә эшчәнлегемә дә.
Birinchi adımlarımның siz ишеткәнегезчә, белгәнегезчә, мин birinchi adımlarımны Уфа шәһәреннән Нәфисә һәм Ризан Хакимовлар группасында башлап җибәргән идем. Чаллыга килгәч, 92нче елны үзебезнең Ярчаллы шәһәренең КамАЗ мәдәният сараеның Сирдәш ансамблендә башлап җибәрдем. Аның җитәкчесе инде Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Ринат Гобайдуллин, соңыннан Татарстанның атказанган артисткасы Гөлдания Хайруллина, Салават җыр театры 96-98 елларда бит инде мин Ярчаллы бәйрәм ансамбле Хания Фархи группасында мин нәфис устасы буларак эшләдем. Дөресен әйткәндә, Ханиядан туйдым мин. Җитәрме әйтәм. Анда да җырласы килгәне җырлатмады. Менә хәзер 5нче ел битендә Ярчаллы шәһәрендә үзебезнең шәһәребездә беренчеләрдән булып көлке һәм эстрада театрын җитәктәйм дуслар. Әйе, әле безнең театрыбыз бик яшь, бәлледәге бала кебек кенә. Яшь булуга карамастан инде дуслар, без Татарстан, Башкортстан шәһәр районнарында, Россиянең төрле почмакларында, Мәскәү, Ерак Астрахань шәһәрләрендә, Сибир якларында булырга туры килде. Менә кайда гына барсак та дуслар, кайда гына йөрсәк тә үзебезнең ачык йөзле татар халкы каршы алып озатып кала. Менә дуслар, яшь группа димен, дөресен әйткәндә бүген менә бит инде безнең татар халкы кая гына чәчелмәгәндә, кайда гына сибелмәгән шулай бит. Менә дөньяның төрле почмагына барып чыксаң да бер татар очрамый калмый. Ул ерак көнбатышмы, ерак көнчыгышмы, Америкамы, Австралиямы, Чаллымы, бөтен җирдә татар яши шулай бит. Менә шул татар дигәннән бер вакытны урман буйлап, ялан буйлап бер кәкре тәпиле татар малае бара икән. Моның каршысына теге атка атланган, кырынмаган сакаллы мыеклы урыс Илья Муромец килеп чыккан. Бу Илья Муромец дигәннәре кулларын өскә күтәргән, нәрсәдер күзәтә икән. Татар малае моның янына барганда сорый икән. Эй, Ильюша, что ты там разглядываешь? Двутрок татарин гляжу, где жить хорошо да икән. Эй, Илюша, там хорошо, где нас нет икән. Да вот гляжу туда, где вас нет, ты әйтте. Менә шуның шикелле дуслар, безнең татар кая гына чәчелмәгәндә, кайда гына сибелмәгән шулай бит. Менә ерак сәфәрләрдә йөрибез дибез. Менә безгә авылларга барырга туры килә дуслар. Менә без шулай авылларда йөргәндә мәдәният йортларына килеп төшәбез дә, аннары соң урам буйлап китәбез безгә фатир эзләргә бит инде. Хәзер бит инде элекке заман түгел, Әлфия Авдалова, Илһам Шакировлар заманы түгел, алар бит инде һәр йорт сайын элек көтеп торганнар. Ә бит инде хәзер заманы икенче. Безнең артистлардан шөрлиләр. Тошейбез юк та, ипим юк, кертмиләр әйбит. Шуннары соң менә шул артистлар дигәннән бер вакытны урамнан бер кичкенә малай йөгереп кергәндә, әнисенә әйтә икән. Әни, урам буйлап чигәннәр килә ди икән. И балакаем, бәле бакчага элеп куйган кирләренне кертеп куйды икән. Малай чыгып киткән, кирләрне кертеп куйган, тагын да уйнарга чыгып йөргән. Бераздан тагын кергәндә, әнисенә әйтә икән. Әни, курыкма, мин бит шаярттым гына. Алар чигәннәр булмаган икән, алар артистлар булган икән дигәч, эй, бәбекәйм артистлармыни? Артистлар булгач, син аның бар инде элә торган бавында кертеп куй дип әйтте. Менә дуслар, без артист халкымы, без гади халыкмы, бер-беребездән куркып яшәргә кирәкми шулай бит. Менә хөрмәтле дуслар, мин бүген, конечно, монда бүгенге залда бик күп сөйләп тормам, чөнки сез рекламаларны ишеткәнегезчә, телевидениедан күргәнегезчә, безнең бүген монда иҗат бәйрәме. Мин бүген 10 ел шу сәхнәдә эшләвемдә үземнең иң яраткан, хөрмәт иткән иҗат дусларымны җыйдым. Уфадан да килделәр алар. Чаллыда кемнәр белән эшләгәнмен, алар да бүген чыгыш ясаячаклар. Күңелегезне киң тотып утырыгыз, чөнки миңа мондагы режиссер 7-8 минут вакыт бирде. Әйе. Бүген инде без кунакларны карарбыз, хөрмәтле тамашачылар. Менә бит инде әйдәгез әле, яшь вакытларга әйләнеп кайтыйк. Яшь вакыт бит инде юләр чак. Шу залда утырган вакытта булса да, беренче мәхәббәтләрне искә алыйк. Беренче мәхәббәтләр ул бер вакытта онытылмый бит шулай бит. Менә әле безгә күптән түгел генә Башкортстанның Салават шәһәрендә булырга туры килде. Шулай шыгырым тулы зал, беренче рәттә инде менә безнең матур апа кебек шибәр генә бер апа утыра, аркаларына шәлләрен ябыган. Ападан сорыйм инде. Апа, мин әйтәм, сезнең беренче мәхәббәтегез истәме димен. Диде дә залдан уялып чыгып китте. Достар, бу сорадан уялырга кирәкми шулай бит. Менә мин дә ападан сорыйм әле. Апа, сезнең беренче мәхәббәт истәме? Истә, әлбәттә шулай бит. Беренче мәхәббәт бер вакытта онытылмый. Менә без яшь чагында егетләр без пока яшьләр списогында шулай бит. Менә мин 84-нче, 85-нче елларда мәктәптә укыган вакытта минем яшьне шунда шутлап чыгарсыз инде. Бәлки Асия апай да белгердеме инде. Менә
Без клубта, ул вакытта без татар көйләренә эләктек, дуслар. Гармон көйләренә эләктек. Без клубка чыгып, рәхәтләнеп тузаннар тудырганчы татар көйләренә бия торган идек. Соңыннан төнге 3-ләр 4-ләр тирәсендә безнең клуб мөдир апа инде куып чыгара торган иде, куып кайтара торган иде, җитәр дип. Без инде клубтан чыккач, үзебезнең авыл кызларын, бигрәк тә инде кунакка кайткан кызларны озата китә идек. Кайбер кызлар бит инде клубтан чыгу белән тыкырык буйлап чабалар. Кайберләре инде әкренрәк җигрә, эләктерсә жарар дип. Андый мизгелләр, дуслар, барыбызда да булганда шулай бит. Бер дә ул гынах түгел. Менә залда утырган вакытта булса да, әйдәгез әле беренче мәхәббәтләребезгә әйләнеп кайтыйк. Мәшһүр композиторыбыз Сара Пасадыкова язган җыр. Беренче мәхәббәт. Рәхим итеп тыңлагыз. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Ирек, синең иҗадың вулкан кебек атылды һәм нурга күмелде. Күрәсезме, сиңа күпме нурлы күзләр карый. Сиңа тән сәламәтлеге һәм сәламәт иҗат телим. Бик зур рәхмәт сезгә, бик зур рәхмәт. Нигә шулай мәшәкатьләнеп йөрисез? Бик зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Менә әйткәнемчә бит инде. Бүген минем бүгенге
тамашама бик көп кунаклар килделәр, Башкортстан якларыннан килделәр. Менә сез теге ишеткәнсездер бит, хөрмәтле тамашачылар, радиодан да Ирекнең иҗат кичәсе дип шулай бит. Сез уйлап утырмагыз, монда Ирекнең зур иҗат кичәсе, моңа Иреккә бүген квартиралар бирәләр, машиналар бирәләр дип уйлап утырмагыз. Мин бүген дуслар менә якын үземнең яраткан тамашачыларымны җыйдым, үземнең яраткан иҗатташларымны җыйдым. Менә шуларның берсе белән танышып китегез, хөрмәтле тамашачылар. Сез инде бүген иртәнге күңел радиосын бәлки күпгез булмаса да әз генә булса тыңлагансыздыр. Сезнең алдыгызда бүген менә Уфа шәһәреннән ашкынып талпынып бүгенге кичәгә килеп җитте шагыйрә Уфа шәһәреннән Вениса Фаттахова. Каршы галыгы. Кышкы шия җыры авторы Вениса Фаттахова. Исәнмесез, кадерле яршаллы тамашачылары, исәнмесез, кадерле кан-кардәш дусларыбыз. Сезгә Башкортстаннан зур сәлам алып килдек. Бүтүнегезгә дә менә Ирек Зарипов килеп шакыргач мин һичшиксез аңа шатландым, бик сөенеп килдем бу яршаллыга. Шуннан соң хәзер Ирек монда гына түгел, безнең Башкириядә дә, Уфада да Ирекне бик яраталар. Ирекнең концертына һәр бер көнне вакыт табып барырга тырышабыз. Именно Ирек чыгыш ясаганда, беләсезме, даже эшләгән эшчеләр, маржалар, урыслар кирип карайлар аның чыгышын. Мы диләр, не понимаем, о чем он говорит, но все равно интересно его смотреть диләр. Беләсезме, шул тикле шуңа мин нигә Иреккә тагын Алла бирсә безнең Уфага да килеп безне сөендерсен. Иҗади уңышлар, менә чыгышлары шулай әйбәт барсын, шундый алкыш белән озын гомерләр Иреккә телим, тазалык, ну тазалык булса, бөтенесе дә булыр. Шуның өчен менә Ирек, рәхмәт сиңа, рәхмәт. Бүген бит инде сезне бәйрәм белән котлыйм. Бәйрәм белән менә шуңа бер-ике юмырлап килгәнем. Алай бик бурышлы түгел юмырларны, тәнкыйтьләр. Бына үтсәгез. Sen kim ben harfler sikire koyacaklar kaybetmez. Tak. Kurşunun kurkesi diye batala birincisi. Kurşunun ota kurkesi yerleşti tavukka. Kanatlanıp kırıp jite. Hem tenkesini kuruta. Özümün di cemaatini kurezim kelmey toydum. Yanına yakın barmasqa bugünden nokta koydum. Ir hakkın haklav koya ol. Tik bolaların qaray. Аңа min бар ni de yok ni. Çıkıp gitsem de yaray. Көңіл тартқан жерге бармай, қоя барайым соң тағы. Тауық бике симбик көркем, маржадай алтын сары. Әтеште ешіте қалған, шулай ма, көркемі? Хә дегенші, бәргелі бұк, ташлады ол көркені. Зинхар әтеш туған, тоқтадық бұ дуэліні. Подумайш сары тауық, әне урам топтолы. Ярсыған әтештен шақ-шақ қашып құтылды көрке. Қожа болмасаң, нәпсіңе тамақ-тамық қақырты. İkincisi mine atşot beyreme. Biz kubumuz bitinde avuldan kelgenbiz, avul turmuşun bilebiz. Biz avuldan bilgaçtan kubrak avul turunda yazırga tırışabız bitinde mine tağın okursuz mine jıl işlegenden soň atşot beyrem bol avullarda. Şul turda mine yazdım, okubut tыңнагыз әле. Bugün klubda tantana yıllık atşot beyremi. Indi kimlerge bölektir gülçeçekler beyremi. Doklad bilen çıgış yası kolxozning reisi, köp mütür atırışuның bir yıl işinin beyesi. Triburadan ol siptire, tilmer tuta halykka, şükür köp mütabış aldık, kaynagat biz barlıkka. Aldınғы savuşular kolxozning mayaklары, indi nisege jitkendir ulkuşma bayrakları, igen östürüşler iň zor maqtawga laýyk. Alar hizmeti bulmasa bulur idimi bayıp. Maqtada ol bütün bulgan hizmet süýüşlerini, gazil kolxozlary üçin yanıp kiýüşlerini. Bular no ötedik dedi, normadan tışarttırıp, köp memine bölek aldık, şul itmekni sattyryp, söz köçte soňga bölekkä, kimge nerse bölekkä, hizmetke qarap berilip deşlerim bölekde. Birinci bölek ne aytayım? Avtomobil Jiguli. Maşinaga jitemisin, attırsa da Jiguli. Kim kolxozni alga tarta? Председатель elbette. Maşinany ona berek, bermeske yok sebepte. İkinci bölekte bek zor Japonның kompüteri, ona hiçsiksiz laýykly kolxoznyň buhalteri. İhtibarsız kalmadılar idara agzalary. Bir böleksiz turup kaldık kombaynyor abzalary. Venisa Fattahova, Ufa şäheri. Venisa pasiňa şeşekler beýleme. Big rahmat Venisa apa, sizge ýangadan ýanga ijady uňuşlar. Hörmetli tamaşaçylar, äle siz
Бүгінгі сіз әлі ойлап отырасыздар, Ирек микрофон алды да жырлы деп қазір бірігіне жырлыйында кіріп кетем. Әлі сіз бүгін құрметті тамашашылар, яңа юмырларда ишетерсіз, яңа артистлар белән күресез, яңа нәфис ұсталарын күресез. Бүгін әлі біздің ертеңге қадар вақыт жетерлік, шулай бит, бүгін біздің ертеңге 4-ке қадар вақыт берділер. Көңіліңіздің кең татып отырыңыз. Құрметті тамашашылар, бейрам болғаш, бейрам болсын, шулай бит. Көп сөз китапқа яқшыдай, әлі сөйлер бізде, жырлар бізде, шулай бит. Нәрсе егітлер? Бір София тақмақларына дейбіз ме? Кеттік ме? Айдам әбдел. Хоп. İdanıgız tiga panyer şeydiniz mele. İdanıgız tiga panyer şeydiniz mele. İldegizde oturdunuz pamır şeydiniz mele. İldegizde oturdunuz pamır şeydiniz mele. Sofiya korale, baldağını varale. Sofiya korale, baldağını varale. Sinneğin gerçekten meyvesi yuşi bulurale. Sinneğin gerçekten meyvesi yuşi bulurale. Billazigin yüzügün, diğer min hali güzün. Billazigin yüzügün, diğer min hali güzün. Yatka girer yarlarım yepsi yer min hali güzün. Yatka girer yarlarım yepsi yer min hali güzün. Sofiya korale, baldağını varale. Sofiya korale, baldağını varale. Sinneğin gerçekten meyvesi yuşi bulurale. Sinneğin gerçekten meyvesi yuşi bulurale. Hop. Wagidinna suwa waga suwa sunan kumaga. Wagidinna suwa waga suwa sunan kumaga. Maturlar şiberge bara nina koysırız bara. Maturlar şiberge bara nina koysırız bara. Sofiya korale, baldağını varale. Sofiya korale, baldağını varale. Sinneğin gerçekten meyvesi yuşi bulurale. Sinneğin gerçekten meyvesi yuşi bulurale. Hoppa. Sofiya korale, baldağını varale. Sofiya korale, baldağını varale. Sinneğin gerçekten meyvesi yuşi bulurale. 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 Ирек Зарипов! Міне, нәрсеге қол шабасыз, жырлағанға ма, бейгенге ме? Рахмет. Ұзақ қол шапмағыз, уақытына әрәм етмәгіз, ирек қот-қотшыға әлі иптешлер. Чүнки концерт бик ұзын, міне экспромт тіге списоксыз, программасыз шығып, сходымында сәхнеге шығып сөйлешушілерге әйтәбіз, сөзні қысқа тұтығыз. Міне ирек бөлек берем дейсіңнен. Кім қысқарақ әйте. Міне қазір сізге еш группыны сәхнеге шақырырбыз. Оларның мұнда келгені бар. Сәхне яшілікні ярата әлбәтте. Өзімді шулар арасында жүрем жұқмасым екен әзірәк деп. Яшіліклері, сізден ғырап қарап қалығыз. Өзлері матурлар, өзлері бәлекейлер шынды. Татарлар бәлекей бола енді ол. Таланты кіші бекеректе бәлекей бола. Орыстар айда мал залатникті дорық деп. Ихлас группасы болып келгендері бар оларының бізге бірнеше мәртебе. Қазір Ихлас жыр театры айырылып шыққан екен. Міне, Тиханияден тойдым деп ялғыш айтты бая Ирек. Тойғаннан түгел, өзің жырлап жүрсең, бейіп жүрсең, көбірек ақшасы түшмесім екен деп кетті Тиханияден. Кішік оқшаша бергенші может өзім әшілермін деп. Шындағында, бұларда шулай оқ. Ихлас жыр театры айырылып, Ихлас мұң деген жыр театры келіп шықты. Уфадан Ихлас мұң жыр театры қаршалығыз. Dolu bürüstü, dol bürüstü, dollarına. Dolu bürüstü, dol bürüstü, dollarına. Sandığa şülmeydim soyra, simgeni yorma baylarına. Sandığa şülmeydim soyra, simgeni yorma baylarına.
önem vererek Balma ağaçları sayri sandı başları Sayri 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 salındıra başladı Balma boşçasına girsen bağlayan güldenleri Bal bulsa da gül bulsa da direk bir güldenleri Balma ağaçları sayri sandı başları Sayri 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 salındıra başladı Balma ağaçları sayri sandı başları Sayri 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 salındıra başladı Balma ağaçları sayri sandı başları Sayri 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 salındıra başladı Sayri 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 salındıra başladı İste kaldırığız Ufa şehrinden İhlas Mın jır türkümü Marat, Güzel, Enver. Mine bit malay. Rahmet, olar ali tağın şıgalar, olar kot şıgalar. Bu nerse bu? Ay Allah Allah. Qaralı yaşın suqtu deyip turam şu qançaq kesilken sepsağa. Tuktuğa iken. Ужас! Nerse? Gaybat satırga geldik bunu. İş yok sol, iş yok aybet. İş olmağaş ne? Nerse? Gaybat indi ayma. Ey bayka! Şuşa kiş buldu mu? Diskotikada diskotika. Şisti mazgarını katırdılar şu yaşlılar. Ülehetlendirip kesesi makmunçada kirip bulmadı işmasa kayyam. Halla disko ökmalay. Selkenip tıra. Munşa. Selkenip tıra. Barabanlarına sokkanda tüyese şil düşmese yarar edip şak 2 saat çoğunu bilgirdim. Eş yok sul yaşlarga, eş yok. Mine işke gitip baramalı baytka. Kukey firması saklarga. Hazır avulda bit kukey saklarlıkta kişi kalmadı. Mine bütünüsü Şallı bazarına satı satırga giderler, işizler. Emine bizni Selime bile iki birini. Avulunun bik aburuylu kişileri bilgaç, bik otaklı işke kukey saklarga kuştular. Rahmet indi presidentin bizge. İş bulmasa da pensiya bizge kuş bulur deyip oksa sanap yatabız kadir. Ol Selime'den külgen ziyan bakka. Biltir bit. 500 kukeyi atasız bulu sebepli meni işten ko'rdi. Sıfırlaş. Mine şuna uç etip tavuk firması saklarga kirganiye. Anda da tek yatmay kafir. Ana kukeylerin özü atalandırıp yasatsın deyip aytadi. Atalandırıp buladır şolay bit. Mine kalsa atalı buldu ne? Atasız buldu ne? Şırtsniyim. İş su gitmese mine kiyoga çıkam deyip aytadi. Svolaş. Uyalmaydı. Yaşlarında digrek siver ola turgan edim sol. İş su gitmese koram ayaklı. Avulda bütün kızlarının da kuzları gel özündegine ola turgan edi. Külüp oturası da tangbası. Mine Merfuga karşıkkına ölüp karap buldu. 65 yıl şak birge yaşap kıtırlık. Karalı minetem Abdülcan.
Sen biteli paka kart tugel. 91 gine yaştasın biteli min aytan. Ülenirgen ipozna ülen davay. Şulay deyip gine elgende apet mine köge şağımdı beyteri tigi svolaş. Bir günü bardımda Selime emin aytan. Sen nerse süleysen. Senin bit buyun min aytam 2 meter. Kinglik 1 meter, 1 meter san min aytan. Ey batka. Nişava jatkaş buy tigizleş ol deyip gelip kuşaklap tırıp almasın mı? Benim 6 kabırgama mentalini şart 4 ay balnista yatıp şak isen kaldım bet. Mine anısığına da irundalı cemaat. Pensiyaya çıkkaş buldu bir hal. Pensiyama iş bulmasa da kuş bulur deyip onlar buylap şüpürektür, süyektür, kukeyder jeyip jürüşü bulup işke kirdim. Mine bilmelini koytup kilem şulay aybet. Uzu bizning avulga kilometr yarım kalarak atım dolap da gitti, arba tegelip de gitti. Mine şul vakit eligide bayağı Selime betke kaytıp kile. Jilekten. Matayga atlanıp. Selime min aytan. Toktale. Turguz aygalı belgelep min aytan. Kafir. Uylap da bilmedi. Tütünün çağırıp koytup da gitti. Koytışlaytığı benim merfuğa karşıkka tapılgan. Benim merfuğa karşıklarayken karalı serime. Şunda benim Abdülcanımını kurmadın mı deyip eytedi. Teki kafirler bittilsiz kalmagan. Kurdum. Senin Abdülcanın Julşatında kukeylerini tırgız almayı yata deyip eytedi. Ucuz. Sıvvalaş. Mekesinin bitmay telle nerseler uylağı var. Şunlansın bir. Bütün avul halk uzime Kukey Abdullah'sı degen isim koştu. Mine şulay cemaat. Bu Selime'ge bir gine minutka sunga kalsan da Kukey saklarlık retingini de kaldırmaz. Men jügürüp gine barıp kileyim alle. Mına o yakka mı? Tege yakka bir tel kara keşe görüp baş eğlengen. Ay kişirken çıpşıklar. Kukey Abdullah'sı. İliş rayonundan Radis Azigavov. Şulay mı ne? Rahmet. Bek zor rahmet. Hazır İrik Zaripov'un külkü tiyatr jırşısın şakrabız sahnege. Bek munlu jırşımız. Jigitlerini şikşidap otururlar miken. Ezir nevesta çığa sahnege. Elmira Süleymanova.
Зур рахмат сезгә. Хәзер инде хөрмәтле тамашачылар, сезнең игътибарыгызга Илгиз абый Закиров иҗат иткән җырларның берсен башкарып тәсим килә. Асыл яр. Рахмет. Оп, Эльмира. Менә. Бая ирек чакта да әйтте бит инде 10 ел Шаллага килгәнгә дип. Без бик хәтерлибез инде моны. Вәсим белән һәр концерт карап утырабыз, Башкортстаннан килгән концерт. Фәрит Бикбулатов җырлый торган концерт иде. Хәзер без артта инде бу концерт залында эшләгән кешеләр битне кайда урын калса, шунда без утырабыз, басып торсак та безгә оят түгел, сезгә генә читенрәк ул басып туру. Монда эшләгәч без нишләсәк тә ярый, идәндә утырсак та, баскычта да, батареяда да ярый безгә. Хәзер без бик артта инде. Менә шушы тирәләрәк бер кеше утыра. Бош моның. Бик олы инде. Ул кап-кара. Ул бүдре. Ну кул шапканда бу кеше сымак кына шапмый инде, моның амплитудасы 1 метрлап. Менә шулай дип шаба инде. Кул шорт килеп төшә. Һәр учты бу оппак. Бу як кап-кара. Без Вәсим белән әйтәбез инде, Шаллыда татар концертына нигрларда йөри башлаган икән дибез. Ярашай булып бетте, шешәк менгерәл ул. Барыбыр без моны аңламадык инде, кып-кызыл спортивный костюм кигән, трикода, өстендә кызыл инде флаг кебек кызыл. Шул истә калды, барыбыр без инде гел сөйләштек инде, чыннан кара, нигрларда татар концертына йөри башлады бит. Менә аңлыйлар микәнни? Шулай инде хәзер суверенитет башлангач, монда безгә һәр төрле халык килә бит дип уйлыйбыз инде. Суверенитетның ни бу дип уйлыйбыз. Нигрлар бездә булгач. Бер вакытта теге эт будкасында билет сатып утырам, әле бу юк, бу шәпкасы юк бит әле безнең. Томбышка кебек будкада. Теге табигать җылысы белән җылына торган. Җәй көне кызу, теге тимер бит инде. Кыш көне суык. Бөтен кешеләр тимердән ис алыр. Һәр ой, чыкты, үзе килеп басты бит теге нигер. Карасаң шушы ирек булып чыкты инде бу. Шул
Kızıl triko öyle. Şuna sileşip gittik indi bu konsertlar kan bu özünde işke kirege kiregi menge mında benim tuğanlar da var, konsertlar da koyup жүрүсү келе indi di, işke de kirese Sekineni şunda işkerte başladık indi biz şul et but kızında. Bu silep qaraydı, elle butşum bulay tegel dip özü nersedir uylap çıgara şunda kişi söylегенне de azırak özgertip söyleyindi şunda özüne üstegen bola. Şu aytırıp ekirin irik bilen biz şoy tanışıp gittik degil ayrılmaz dusqa aylandik. Hazır. Bille özösün. Tutuna. Onda Vesim abayın muşt kelgendir kim bileni. Ul bulmasa yaray. Hazır. Iriginde ул чагында, ну, туганнар булып беләме бар, үзе шырга ершебетине, заводта да эшләп карадын. Заводта деген кулы булай да кара, гилш булып бетми менин кулымнан карасып шырага. Кислота белән жусанда бетми. Әллә концерт куеп жүргән микән ул япа кулымда җуып бетереп булмый инде. Концерт, мәдәм концерт куеп бетереп жүрүп та акча эшләп булмый ул мәдәм. Бик җайлы нәрсә түгел дип. Шайтып без моны сөйләшә башладык. Бик дуслаштык инде. Хәзер бер вакытны әйтә, минем туган көн якынлаша, җәй көн инде. Әйтеп китим, 20 июльдә мин вообще-то туган көн. Эй, хәзер нәрсә? Bu Vladivostoklarga bardı biteleyim. Her bu Osiyapa irtege senin tuğan kın, sen işke kilüge minti, şunday motor roz buketler alıp di, şampanskiler alıp sana di, konfetler, bulekler alıp seni işten işke kilüge karşılayım mindi. Hazır men kütem irik yok bit. Gün ötüp gitti barbar, ümitlenip kelgenim bitidi bileyim barbar. Vesim oldu, pişen şap yatayındı. O kişke kildi, şunda tuvalet yanında karamaşkalarını jiyip, işik aldığından. İrik yok, bir vakitni irik kilgen. Her bu trikonun kızılı da yok bunda. Nedir umurlu bitken deyirlik triko, gül bitken bu ilikeye koraganda da. Nerse oldu? İki şitaşla общежитиеде yaşaydır bitindi. O kaşka mingenler de kirgenler de terezeden kirip bunun bütün evrerini aşıp gitkenler. O kişi trikosu bile kilip kirgen bile. Şeşek de yok, konfet de yok, bilek de yok bile. Mine şunday günler oldu indi irikning vuruşka jiyadır indi vuruşka bize verip turabız indi kassada akça var bitinde de özüneki olmasa. İlengen vakitinde de bu hazır her bir kişi 100 so'm berse de barib buruşun tülerimni al deb shab etib to'y o'tkazdi bitindi. Nonda neshadir bütün kişi siga topib kelgani. Buruşni tag'in to'lab bo'lmadi. Her Новый город zep Gez bütün kişiler bu bunda bütün jerde de şehrin bütün toşkısında vuruş var indi irikning. Her kile de indi Osiyapa şunday günlerim bulur mu kendi? Bir koşan men senin yanına kelip Osiyapa mene bugün bir tin vuruşum da yok hem kisede 5 so'm akşam var әлі men deb aytırım mı Mene o günler kelip жетті бар mı vuruşun bugün? Yok mu? Vuruşu yok. Әлі bugün akşası da bulanın. Değerek. Rahmet. Hazır buruşsuz irikni kutlarga İhlas gruppasının en uzun jürşisini çakırabız. Sizin karşınızda Enver Nurgaliyev. İhlas Monş. Yazılar kile aşkını Sile bana tırvık tügel O gidelden toşkını Koradım oğum suğa Uyvarga koladım nige Uvanış küte bitmine Seygenim koydum bile Koradım oğum suğa Uyvarga koladım nige Uvanış küte bitmine Seygenim koydum bile
niye bulay aşkına Koradım ağam suğa Uylarga koladım niye Kuvanış küte bitmine Seygenim kaydım bile Koradım ağam suğa Uylarga koladım niye Kuvanış küte bitmine Seygenim kaydım bile yazıları yorsu iken Üngelige küz şeşemi Sağınıp güyüdem iken Yazılarının bütün yemi Koradım ağım suğa Uylarga koladım niye Kuvanış küte bitmine Seygenip kaydıp bile Koradım ağım suğa Uylarga koladım niye Kuvanış küte bitmine Seygenip kaydıp bile Koradım ağım suğa Uylarga koladım niye Kuvanış küte bitmine Seygenip kaydıp bile Koradım ağım suğa Uylarga koladım niye Kuvanış küte bitmine Seygenip kaydıp bile Kuvanış küte bitmine Seygenip kaydıp bile Zor rahmet, hürmetli dostlar. Siz eligine Firdus Şerafulin'in Suyganim kaydıp keledigen jırın tыңlап öttügüz. Ruxsat ediniz, hürmetli dostlar, sizni bugün bütün dünya külki beyremi bilen sizge har vaqt şulay yılmayıp, külüp, jırlar tыңlап yaşarga yazsın, Allah birsa. Hürmetli dostlar, men özümnің jır teatrı isimden, özümnің isimden de, özümüzдің İjatdaş dostubuzny şan көңілден аның юбилейі bilen құтлысы келе. Чөнки 10 ел сәхнәдә ул бик зур срок дисәм тагын ничек булыр икән. Чынлап та Ирек белән без хәзер 3-4 ел бергә эшлибез. Без Чаллыда булсак ул безне кунак итә, без аны Фаташка кунак итәбез, бергәләшеп шулай яшибез инде Ирек дустым, сиңа зур рәхмәт, шулай итеп каршы алганың өчен. Тагын сиңа бер 30-40 yıl şulay sahnede yaşargaysın, Allah'ı birsa. Hazır indi sizning iktibarıgızga Firdus Şerafulin'in tağı da bir jırı Бәхетім жерде икән. Gözlerim doldu, koydasın benim yıldızım, sarı sağışka saldı. Dünyada gelir sigenim, yıldızımı akış bulur. Yazmışım birigen bülekten, şatlığım taşırtılır. Dünyada gelir sigenim, yıldızımı akış bulur. Yazmışım birigen bülekten, şatlığım taşırtılır. Yallarım gökte gize yıldızlar atılganda Min faman sinin izlimin akkışlar tolpınğanda Min alakiler sigenimi yıldızıma akış bulur Yazmışım birigen bülekten şatlığım taşırtılır Min alakiler sigenimi yıldızıma akış bulur Yazmışım birigen bülekten şatlığım taşırtılır Yazmışım birigen bülekten şatlığım taşırtılır
Yastın seni birden biri Sin nazlı şillerimden Kütmegenge toptum seni Beklettim jiredeyken Dünyada kilidestigenim Yıldız hem akış bulup Yazmışım birigen gülekten Şotlığım taştık bulup Dünyada kilidestigenim Yıldızıma akış bulup Yazmışım birigen gülekten Şotlığım taşır bulup Dünyanın birigen gülekten Şotlığım taşır bulup Yazmışım birigen gülekten şatlığım taşır tulur Yazmışım birigen gülekten şatlığım taşır tulur Şatlığım taşır tulur Zor rahmat hürmetli dostlar mine inşallah kızlarına korap sizlerinden atıp ettim küylerinden atıp ettim şekilde Zor rahmat sizge Enver Nurgaliyev Türk yasıyor jüri aldaşak kızlarga qaraganga түгел. Хәзер бит шундый заман китте, бүтүнүсү плюска жырлый. Авыз ачып кына туралар. Менә бу шул мин бит үзем жырлыйм дип сүзен унутам дип шуны күрсәтер өчен жюри шулай уnuткан булып каланды. Хәзер Ихлас Моң группасының Ихлас Моң жыр театрының икенче җырчысы Марат Шайбаков. Şeşin başına dolkınlanıp daralagan Sen benim için güne yaralagan Sen benim için güne yaralagan Ey güzelim güzelim sensiz üzüle üzegim 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 Şeşik okşatamın dengizin dolkanına Göz qarашın utşi geldi Dinalardan yıldızıga Göz qarашın utşi geldi Dinalardan yıldızıga Ey güzelim güzelim sensiz üzüle üzegim Ey güzelim güzelim sensiz üzüle üzegim Tibrendirip ürkelip git barama Yaratkanım belle durup tuz salmalı yarama Yaratkanım belle durup tuz salmalı yarama Ey güzelim güzelim sensiz üzüle üzegim Ey güzelim güzelim sensiz üzüle üzegim Ey güzelim güzelim sensiz üzüle üzegim Ey güzelim güzelim sensiz üzüle
Рахмат, исәнмесез, хөрмәтле шаулылар. Менә безнең Башкортстаныбыз Уфа шәһәреннән сезгә зур сәламнарыбызны җиткерәбез. Әле генә сез тыңлап үткән җыр Руфа Нурмөхәммәтова иҗат иткән җыр Гүзәлем дигән җыр тыңлап үттегез, хөрмәтле тамашачылар. Хәзер инде менә рөхсәт итегез, менә безнең иҗаттас дустыбыз Ирек Зариповны шушы иҗат кичәсе белән кайнар котларга, аңа алдагы тормышында зур уңышлар, тазалык, бәхет телибез. Хәзер башкарачак җырыбыз инде менә без элек яшь чакта авылларда җырлап йөри торган җырның берсе. Менә бу җырны кайсыгыз белә инде менә олы апалар утыра монда, белсәгез, миңа кушылышып җырлашып утырыгыз, яме сөйләштек. Монда ханым инде бигрәк ихлас җырлап утыра. Белсәгез, минең янга менерсез, яме Уфага ияртеп алып китәрбез. Әйдәгез, киттек. Рахмет, Марат. Исте калдырыгыз. Ихлас мұң группасы жыршылары болды бу. Шәп булды әле. Башкортстаннан жыршылар килгәндә, бигрәк тә ир-атлар килгәндә, ник ярты тавыш белән генә җырлыйлар микән? Ой, акырып җибәрмиләр, ичмәсәм кайчагында дигән. Булар рәхәтләнеп күкрәк җыр белән поетлар бит урыслар. Булар рәхәтләнеп кычкырып җырлыйлар, шунысына ачу килми.
Әфәрин, хәзер инде менә теге курчак кебек кызны чакырабыз инде. Ихлас моң группасының, Ихлас моң җыр театрының матур җырчысы яшь, үзе нечкә, үзе кечкенә, үзе төшкенә Гүзәл Әхмәтова. Minsiz bağrım gündüzlerin yok
Рахмет сізге зор етіп. Сіз әлгіні Зифа Нагаеваның сізге тоныш болған деп ойлаймын. Күзгі соғыш деген жырын тыңлап өттіңіз. Қазір енді мына шушы жыр алдынан айтып өтесім келе. Сахна ортында ойлап тұрған бар сөзлерімні жігітлер айтып өттілер. Мен айында айтырға сөз қалдырмадылар. Ирек біздің көптенгі дос, ижади достыбыз. Хамды мына шушы ижади бейрамы білен аны шын көңілден құтлап өтесі келе. Оңа зор мұшылар, ақ бақыттілер, ұзын ғұмырлер. Ғұмырлерің ұзын болсын, Ирек. Шушы залларда, шушы сәхнәләрдә сиңа выступать итәргә, чыгыш ясарга насип булсын. Һәм инде менә шушы җырымны да сезгә һәм Ирек сиңа багышлап җырлыйм. Винисов Фаттахов сүзләре, Марат Шайбаков музыкасы, Зәңгәр чәчәк. Kışkına zəngər şəşikə Olluqa kildiği bulla gitti Odadan minəm şəşikə Sıypap siydім şəşələrimdən Qır şəşikənlər birdən Şəşkən bilən yüreğimə Sen özün bilib bəkərədək Sıypap siydім şəşələrimdən Qır şəşikənlər birdən Şəşkən bilən yüreğimə Sen özün bilib bəkərədək Müxəbətə əvvəl Kışkına zəngər şəşikə Şu gündən sana qəmbərlikə Eylənidi şəşilər şəşikə Sıypap siydім şəşələrimdən Qır şəşikənlər birdən Şəşkən bilən yüreğimə Sen özün bilib bəkərədək Sıypap siydім şəşələrimdən Qır şəşikənlər birdən Şəşkən bilən yüreğimə Sen özün bilib bəkərədək Dünyada gül şəşəkdi Min siyəm şıpışıq öpüsün Görür күзгә ғадиямна Көріп ұялым емнізін Сыйпап сүйдің шәшілерімнен Қыр шәшікәнлер бірдің Шәшкәң білән yüreğime Sen өзің біліп бәкірдің Сыйпап сүйдің шәшілерімнен Қыр шәшікәнлер бірдің Шәшкәң білән yüreğime Sen özün bilib bəkərədək Sıypap siydім şəşələrimdən Qır şəşikənlər birdən Şəşkən bilən yüreğime Sen özün bilib bəkərədək Sıypap siydім şəşələrimdən Qır şəşikənlər birdən Şəşkən bilən yüreğime Sen özün bilib bəkərədək Şəşkən bilən yüreğime Sen özün bilib bəkərədək Sen özün bilib bəkərədək Sen özün bilib bəkərədək Güzel Ahmetova. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Кем беләле, Ирек ничәнче комплекста яши? 41-дә. Монда базарда эшләүчеләр күп икән. Ирек бит уланда көн сайын кәмит сөйләп йөри, базарга чыга да шунда. Билет аласызмы соң Иреккә дигәч, ул безгә пригласительный бирәм дип әйткән дигән балалар. Ирек качып йөри. Бүтән артистлар шулай инде командировка китәләр, концертлары булса. Хәзер
Бұл 41-ші комплексі ирекнікі бейтінді ол. Аның бір яғы ирекнікі, бір яғы менікі. Бізге шейлер. Қазір онда бейтінде біздің татар қатынлары сатып тұралар. Біткенше. Шул татар қатынларына шаллы қиярын әрменлер, Әзербайжанлар ташып тұра. Шалда өскен қиярыны. Әр сағын артына керген де теге қияр ташушы, помидор ташушы бір Әзербайжан. Пришел поздравить деген была. Мен де шығамды, я Эрика хорошо знаю, я выйду фәлен деген. Мен шул Әзербайжанға береді. Şiirlerge yazmasın iken jamaat, ha? Vraçlar kalırga yazmasın iken. Bilim ortap 15 gün balniste yattım etmen jamaat. Tige espress hakların, daru hakların tige şiirlemegen kişigine bilmedir ola. Mine jamaat şolay bir gün bilim Oy bilim. Şulay mine birlerim ağırtkan vakitta koyşağında tege көзіме yaşlarda tola. Иртен тұруға көзлер шішіні біте. Әтігі ұннар тирәсінде враж келіп кірәбет обходқа. Халығыз нешік деп сұрамай? Хорошо выглядите деген бұла. Өзіңізді әбден қар көздеріне қайтап. Міне шолай жамағат, врачларға ашаныш жоқ. Теге бір күні шолай температурың көтеріліп кетті. 39.5. Мен етен врачны шақыртығыз әлі медсестраға. Ярты сағаттамыз сүйреліп келіп кірді. Сіз нәрсәмінде кошка-мешка ойнайсыз. Ол грипп шират бойынша келе тұрған жер. Вақыты жеткеш бітер, 1-2 күн төзегіздей. Окшасын ялтырды да шығып кетті. Орыс айтмешлі, ход каньон делает. Міне шулай. Врачларға ашаны жоқ жамағат. Врачларға ашаны жоқ, ойлап тұрдым да. Тоқталы мен етем, имтымға көшерге керек. Мәселен, қышытқанны ұрасыңда, қышытқанны ұрасыңда, ауыртқан жеріңні шабасың. Қышытқанның тозаннары тозғанша. Аннан соң басасың, шес берген солдат шекілі. Ауыртқан жерімнен біріне сәді қалмай. Дей, әлі ол жамағат ол практиканы менің ішләгенім жоқ. Міне мәселен сидек. Сидекні бүтін шерденді дауылы дейлер. Әлі шылай бір күнні іштен қайтқанда кейбеттен бір китап сатып алдым. Нәрсе деп yazылған Маша лешит, даже рак дейілген. Сидек ракты да лешит екен. Шылай бір вақытты бет менің тігі башым бексізді баштады. Түзе алмай бет малай. Аптектан алырға ақша жетмей. Кіріп кеттім көрші әбеге. Әбе менеттен башқа шыдай алмай бет малай, бір шарасын көр деймін. Ей, оландай, аның шарасы нәрсе енді. Сидек енді, сидек. Сидек күн әлі шетіта башыны дей. Міне олым сен ертен тұрда. Бір атна бойы ертенгі сидегіңні жайдай. Шуннан соң бір атна бойы сен аны әшіттей. Соңынан тігім марыға маншисың да, башыңа орайсың да, 3 сағат бойы мұншалай атасың дей. Ну әбей мен айтам, шәһәрден енді мұнша болсын. Қазір мен айтам, шәһәр мұншасына барып, сидекке оралап жүрейін мен айтам. Жары ансы болды. Мына бітәлі жамағат бір вақытны әні шерлап кетті. Жығылды бет. Скорый шақырдық. Алып кеттілер әнені. Больницқа салмақсылар мекен деген едім. 2 сағаттан кетіп қойдылар. Қарт кіші кімге керек? Біздің больниста қарт кішіні қарашы жоқ дейлер. Қарт кіші ол өлімге душар болады бір аша айта. Қарап тұран бұл сіздің әнеңе бір ай вақыт қалған әзірлене тұрғыздай. Шулай deyip аналгин баралгин yazdı da çıktı da gitti. Жарай қазір не ішлерге?
Ойлап тұрам да, башқа бір ой келді бейт. Сидік. Ей, малай, марлыны алам да, сидік каман шиымда ябам, әнінің бұтты біні. Сидік каман шиымда ябам. Ей, әні үйреніп кетті мұңа. Тігі, ұнытып жіберсем, искәті шыра олымдай сенде күндізгісін ұнаттың бетті. Міне жәмәғәт, ойларға кеткен әні 4 ай дегенде аяққа басты. Міне сол шер дегеннен бір вақытны, шулай бір вақытны автовокзалда ширатта тұрам беретқа. Автовокзалда ширатта тұрам, халық бек көп. Бір абзай өзінің нендей шерден құтылғанын сөйле. Нәрсе білер лешет етілгенін. Ол абзайны жәлләдім мен. Әлі аның танауы ішләмей. Әлі насмырақ. Әлі бек қаты шерден аллергия болып қалған. Нәрсе дейм. Міне мөлішілік от дедегі жиясың. Үлен жиып бұлғатасың. Әзірек жылатасың. Ауыртқан жеріңе сұлайсың. Ауыртқан жеріңнен ақарафы да қалмай, дейбі. Бәй, абзы мен етем, сіз қай жеріңізден лешет еттігісің? Қай жеріне басын енді олам? Радикулет дейді, радикулет. Міне жәмәғат, сізге шуны етесім келе әлім. Ақшаға мұқтаж кішілер де барды. Сіз әгір шерләп кетсеңіз, ұскорылар шақыртып азапланмағыз жәмәғат. 1000 тәңкәлік, 2000 тәңкәлік даруларны алып, аптекка ашықмағыз. Міне бізнің сианыстарға келігіз Кашпировскийда керек, меймында ғалләміңді шетті тұрсын. Ғырметті тамашашылар, әгірді міне сіз біздің тамаша вақытында 1 сағат, яки сағат ярым жырмаң тыңлап, елмайып, ішлеріңіз қатқаншы, кеткенші. Күліп отырсағыз, әммәгізді тәнігізге бірар қодақ май жейіп қайтып кетесіз деген сөз жәмәғат. Күліп яшагіз, елмайып яшагіз, шерләвәгіз. Ой білім, ой білім, ой білім. Ирик Зарипов. Биліңе компресс қою от тезегіннен. Қазір түзелір. Врач темасына келіп кіргеш. Охо, міне, білеке Ирик. Ирик. Міне, Шамиль Зарипов. Туғашта сөйлеше башлады, бұсыда конференс болачақ. Тішіде түшкен әләнің міне. Врач темасына келіп кіргеш, бүгінгіне телевизордан сөйлешіп отыралар. Бұл күлінің зияны бек көп екен ептәшілер. Шүнки күліп үлішілер де бек көп екен. Шоңа біз енді бүгін олай-бұлай нығыра күліп үлішілер болмасын деп реанимацияны, скорый помощьларыны концерт залы тиресіне шақыртып қойдық. Қорықмағыз, күлсегіз де машина әзір алып кетерлер, илтіп тошларлар. Қазір бір врач жанына біреу келгенде айтады енді, доктор, мен тірелерім мекен деп, сізге керек мұл дейін. Шоң шекілі керек мұл сізге деп. Қазір 80 яшілік бір бабай келіп, докторға айтады, міне бір мінем хәл бар. Екіншісіне мінем хәл біте башлай. Үшіншісіне гіл мініп болмай күшке гіне мінем деп айтады. Әр доктор, сізге неше еш? 90-шы міне 80 толып кеттенде, сын мен 42-де мен әлі бірсіне өзім күшке мінем деп айтады. Қазір баба енді, сен нәрсе турында ойлысыңсың, ұлым, мен бейт басқыштан мен оны сөйлем дейкен. Қазір, шулайтып, қазір тағын Башқұртстаннан Иректің яқташын сәхнеге шақырабыз. Ол ғады яқташ қына түгіл, автор башқарушы. Оның күзгі жилер, қатын қызының яшын сұрамайлар, бәхіт битул деген жырлары міне Айдар Галимовлар жырлап, Ақбарыс премиясы лауреатлары болды. Автор башқарушы Илдар Шарипов Буздәктен. Қой сияқтаныл.
шешекке көміліп Өздіктің ұрамнары Кемдерні қияландырмай Оқшия бұраннары Тішлеріме ешкіресің Сағынам сені бүздік Әлі сүйген ярлар тарта Сенді бізілі өзік Тішлеріме ешкіресің Сағынам сені бүздік Әлі сүйген ярлар тарта Сенді бізілі өзік Бүздік яғы, шие яғы Ошағаным бар сөз Қызларда қызыл шие Буламы сүймейді өзіп Түшлеріме ешкіресің Сағынам сені бүздік Әлі сүйген ярлар тарта Сені бізілі өзік Түшлеріме ешкіресің Сағынам сені бүздік Әлі сүйген ярлар тарта Сені бізілі өзік Сұқланып барып тұялмайым Қызыл шиелеріне Не үшіндір көңіл тарта Бүздік шиберлеріне Түшлеріме ешкіресің Сағынам сені бүздік Әлі сүйген ярлар тарта Сенді бізілі өзік Түшлеріме ешкіресің Сағынам сені бүздік Әлі сүйген ярлар тарта Сенді бізілі өзік Түшлеріме ешкіресің Сағынам сені бүздік Әлі сүйген ярлар тарта Сенді бізілі өзік Түшлеріме ешкіресің Сағынам сені бүздік Әлі сүйген ярлар тарта Сенді бізілі өзік Әлі сүйген ярлар тарта Сенді бізілі өзік Сағынам сені бүздік Зор рахмет Әзірек долғынланып татырам Әлігіне язылған жырым Винниса Фәттәхова деген шағира біз сөздеріне язылған жыр Сағынам сені бүздік деп аталды Шынлап та Ерік білән біз икімізде Бүздік районынан, Башқұртстаннан ауылларының арасы бары тек 10 ғана шақырым. Мен де Ерікке айыруша yoqtaşı olarak аның достық ежепләребезнең тағында нығысын иде һәм тағында аңа зур уңышлар, тазалык, саулык, бәхет теләрем. Алдағы җырым инде сезгә танышырак җырларның берсе Әсхар Кашвулин сүзләренә язылган Бәйтул дигән җыр.
bir akmağanay Koyaş iki batmayu Şükür edip kabul edem Kilgen her bir yanıma Bəxtler gelir buğunğa Kimden aydır sözler var Aydır sözler var İzgilip kaldır alsa Көңіллерге ұмтылмаслық Мұңлар болып оралса Бәқіт жерде өзіңнен сұқ Ескеліп қалдыр алса Көңіллерге ұмтылмаслық Мұңлар болып оралса Ömür alışların sizmey Üstüyerler sabırlar Bəxtler gelir buğunğa Kimnin aydır sözler var Aydır sözler var elle Aytılıp bitilmegen Yıllarının kaderlisi Alda olu dilmegen Aydır sözler var elle Aytılıp bitilmegen Yıllarının kaderlisi Alda olu dilmegen Aytılıp bitilmegen Yıllarının kaderlisi Alda olu dilmegen Aytır sözler var elle Aytılıp bitilmegen Yıllarının kaderlisi Alda olu dilmegen Aytır sözler var alo Aytılıp bitilmegen Yıllarının en kaderlisi Alda olu dilmegen Rahmat sizge Ildar Шарипов, автор башкаручы. Менә белдегез инде бу җырның авторы кем икәнен. Менә сүзләренең авторы тигендә күлмәген сала инде, ярар. Әйтер сүзләр бар әле, әйтелеп бетелмәгән ди. Менә шул әйтәсе сүзләрегезне тәнәфескә чыккач бер-берегезгә әйтеп кирегез, ярыймы? 15, 12, 13 минутлык тәнәфес.
Биринчisi студенті Рүстем Жиханшин, студенттар арасындағы халықара конкурс лауреаты. Фәнвәли Ахматов бұл күлмәкні кегеш сабан тойда. Медем, нешексің күлмәк сары шәп ме деп. Хей дейін, шәп болмаймысың dey, баштады игіннәр өстілер dey. Тоңнар атты, отлар ішірттілер, игіннәр өстілер, икмәклерні жиып алдылар. Аннан соң сен келе шықтың бухан көкібөк дейдер. Бұл пашти қыз шағындағы күлмәк енді бұл, бұның енді... Шай бір-екі жыл киімінше тұрсаң, тағын жоңасымақ бұл. Мақсус Ирикнің концертына деп киімінше тұрған ем, байтақ вақыт. Қазір көрдіңіз ме, Рүстемде еш, сәхнеде ешлер, Гүлназ Закированы шақырабыз сәхнеде. Еш жыршымыз Гүлназ Закирова. Şırda yuvattı, Moğollarga şotu
Хәзер минем сезгә бұрынғы жырларның берсен, татар халык жырын құшларға. Ең яш жыршы боларақ үшінші жырны рұқсат етеміз Инегүл Назға. Көз тимесін. Рахмат.
Илгиз Закиров музыкасы, Васима Хайруллина сүзләре, Ахмар Тау. Мұнда каверға барып қол башы, әне, келмен қашаған, әймен. Бек зор рахмет. Міне, сіз қатырлеріңіз бар ма? Соңғы вақытта бит, мен шушында олға келіп сөші керата мені. Тігіннен көрінмем сымақты ян ішке олғаш. Жемеден толымаслар, жеп көрмейші қалырлар. Олға келсе міне, мұнда билет сатқанда бұяқлар абижат сейте, мұндакіл артистлар келмейлер деп, тігінде барра керек. Соңғы вақытта міне, юратлар кіл хотын қыз күлмәгі, хотын қыз ұштаны кейіп сәхнеге шығалар. Искергенігіз бар ма? Элік бит артистлар алай түгілі. Элік спектакльдегіне ондай қаллар болғаны боладыр, міне, теге, урлағанда, қыз ұрлау, шондай моментларда. Қазір міне артистлар кіл ұштан күлмәг ұштан келер. Элік бір свидетеллеріне келген битаны. Міне, бұл болған хал, Мүслим районында, қазір хотынлар келелер дейтелер, ерібіз гулейт ете, дейбінді хар. Қойын білесіз гулейт еткен дегеш, міне хотын қыз ұштаны кейіп қойтқан шешек білмесің иннаны дейбейді. Хар, бұл коммунизм түзеген заман етінде, ұштан балақлы, қазіргіне олты орттан бір бөбіліңіне келер, елік балақлы еді. Қазір бірінші секретар жиғанда, қазір бұларды сөге екен. Неше мәртебе айттым мен сізге, шит қатынлар янына барғанда, ұштан балағының бір сіңгіне салығыз дөйді. Бұтамас үшін кейіп қойтасың. Міне бұл болған қәл, тағын Мүслимнен, мұнсайында есімдерін айтымен, бәлкі изгіл сіздің ауылыны қыдырыр, бәлкі отағызdır бір әрігізінің. Міне, неге күлесіз әлі?
Бұл болған хәл. Қазір екі колхоз председателі күршауылар дос бола бетінде екеуләшіп, қазір ітлікке, культурный бет етіп еткенде ітлікке деп етілейін ол. Ітлікке шығып кетелер екен. Бірсі жыл секретары жоқ бет ол колхозда. Кассирдір енді жешірек, біздің сымақ. Олып кеткендер бухгалтер білен жүрген болған. Бухгалтерның бігашығы келген, кассир білен шығып кеткенге, тұтқанда қатынын айткен. Міне қазір көрші колхоз председателі сенің ерің біргеләшіп, ітлікке шығып кетелер, закускалар енер тұтырдылар, бірінші тұтарға керек бұларын деп. Мен есімін өзгертіп әйтірмейді. Әр бұлар барғаннар, қатын багажникқа кіргенде атқан. Қазір табиғат құшағында клеенкаларını жайып, закускаларını әзірлеп қойғаннар дайны, орақының тортмасы бұлы нәрсе болды мекенде, неге багажникны ашқаннар екен, қатын келіп шыққан дей. Ма, жаны кезек кейін іштеплер жересін зимна. Ой, рахмет сеңа, зор күнақтан құтқарың дейсің мені дейді. Міне шыл айтып, қазірде міне біздің ерік тоже ұштан кейіп жүре бетінде. Ол ұштанның Оштан білен лишик Нәфисе Хакимнікі ие. Колготки Гүлдания Хайрулинаныкі. Басамышки кімнікідір. Күлмәкні мені кейді бір 8 ел. Ол күлмәк гастроллерге келгеш, осия, бұл пожарник сымақ күлмәгіңі жанып тұратыран күлмәгіңі бізге бөлек етел деп әбейлер келіп сұрайлары ауылларда. Ол енді ирік кие тұрғаштын, ирікнің тирлері білен аның бір сарысы да қалмады, ол қора күлмәк кейленді. Шүнки ол елтырық біте ол, тирли-тирли нете тұрғаш. Міне, қазір жаңа күлмәк кейіп шыққан. Яңа күлмәк, яңа туфли, яңа колготкилар білен сәкинеттей өзі. Нәрседен күліп отырған боласың сіз? Жаны қайым күлмәктен міне? Күліп отырма жаны қайым, сен күйген күлмәкті мен 20 ел ілік күйген едім енді. Жан қайларымды күлмәк дегеннен, міне менім келін, алған күлмәгін бір-екі гін авай киеді, модасы шықты деп арғата. 2 гін авай киеді, модасы шықты деп арғата. Мен тіге келіннен қалған күлмәктені жиып барам да, мына мұтны қаршық болып жүрейім. Келіннің күлмәклерін киіп. Тіге ауылдан келген жылларына нәрседен күлесіңіз сіз? Тіге ауылдан келген жылларына менің бет олым біле келенім ауылдан ап келділер үйімні саттырып бізді ежерсің дейіп. Ну, тіге олым айтам, жетер енді. Олым айта, әйен кейдейім, ауыл шәкейініп жүрмейінді, әзірек шәһәр шәкейініп жүреді. Шулай айттырып, бір ауылдан келген жылларына болғандырынды жан қайларым. Шығып кеттім кейбетке ит ізләп, бір қайдада ит жоқ ол вақытта. Бір сатушы қатын айтам. Апады байдан берлі жүресің ит ізләп де, міне жаңағына кетірділер сіп свежі сарық ит едеп, меңа бір 3 килограмм сарық ит бере жіберді. Жан қайларым, қайтып көздегінні кейіп қараса, тігі майына тігі доңғыз қылшықлар япшып өткен. Шүш қайтыр жіберген алдашып. Тігі бір кестегін пісейіме де беріп қараған едім, пісейімді ашамай. Менің пісейім мұсылман бет. Татарша сөйлешкендігін аңылай. Менің онығым бар енді Альберт есімлі. Балалар бақшасына жүрей. 1 грамм татарша білмей, жүнні рәтлі ұрысша сөйлеше білмей. Шылай бір күнні садиктан қайтқаш мыңардан сұрайым. Олам мен айтам, садикта бұтқа ашадың ма деймін? Ашал дей. Олам мен айтам, садикта жықладың ма деймін? Еқлал дей. Құдайым не ұрыша, не татарша. Әлі шылай бір күнні, мұнымна менім көздігімні жалтыраты әлдерінде нәрсе қойғандар. Тегі, шылай бір күнні,
Жетер инде, қарағамада тықтылап отыра. Шулай бір күні бір газеттен оқыдым нәрсе деп yazғаннар. Әнкей, біз сені яратабыз. Пенсияңны берсең ғана. Өзі бізде яшатабыз, кухняда тұрсаң ғана дегендер. Құдайым шундайлар да бар ма екен? Yok. Менің олым біле келенім андайлардан түгіл. Аллаға шүкір. Квартира бұл зор үш бөлмәлі. Олыма да отдельный бір бөлмә. Келеніме да отдельный бір бөлмә. Анығым Альбертқа да отдельный бір бөлмә. Ну, анда тағын бір бөлмәлері бар. Ансын тігім темный комната жетелер. Мене шыл темный комната қайбір күршілер тігі искімізгі әйбірлерін тутыралар екен. Қайбір күршілер шында әт асырылар екен. Ну, енді біздің әтіміз юк-юклыққа да. Ол темный комната мен яшайым. Қысық енді қысықлыққа, бір детский шкафқана сыйырлыққа. Тігі сұзылып ятсаң, аяқлар сәлініп тұра. Яры енді башың сәлініп тұрмаса. Әлі шылай бір күні бір газеттен оқыдым нәрсе деп yazғаннар. Бір жеңгейден сұрағаннар екен. Ей, жеңгей, ұсал келін гәләктің. Қартайған күнлерінде бәқіттің болмасыңды деген. Әтігі жеңгей нәрсе деп еткен. Аллаға шүкір менім келінім. Келінімнің тіллері пышақ, иренлері лезве деп етеді. Ну, енді менім келіннің тіллері пышақ түгіл-түгілік кәді. Әнкейтігінде бар, әнкеймінде бар, әнкейтігіне жу, әнкейміне жу, әнкейтігінде жүгір, мұнда жүгір деп кіна тұра үлгірем Аллаға шүкір. Міне ауылдан келген жылларына талон заманы ебет. Ол талон заманларын еске алсағы жанқайларым. Әлі шуны ойлап жүрейім. Ашлық заманы келсе де, Аллаға шүкір, 7-8 жылық запасым бар. Ол вақытта жиған ярмалар, ол жиған макаронлар, ол жиған вермишелер, кровать істері тұлған, шкафастары тұлған, бүтін нәрсе тұлған. Әлі шылай бір күнді көрші айтам, бір ақыретім айта, ей Сәкина апады, қазір бет күйелерді бей хитри екен бетті. Шул макарон іштеріне кіріп, ұршып ұялап яталар екен. Шулай бір күнді нафталин саталар дегеш кетіп нафталиналарға. Су бойы шират, езер пашкалалар. Мен айтам, неге езер пашки бересіз, 2-шар пашки ғана бересіз, мен ажитне бет мен айтам. Мені менде тұрған бір қатын айтам, апа қышқырмады, мен де нафталинады шекар ұрынна ашайым дей. Бір пашка нафталин алды да аузына жетті. Әлі шында ішітіп қайттым жаны қайдарым. Сізге секрет етіппен айтам. Қазір шул нафталинна самагон қайнатқанда қошалар екен. Нафталинны самагон ішкен кіші ойыным иша 15 күн есіріп жүрейді. Міне сізге жаңалық жанқайларым. Ол талон замандарын еске алсағы жанқайларым. Бір китап язарлық. Міне шул талон заманында тігім мен ертені сиратқа шықмас үшін кештен шығып алайым сиратты. Кешке 8-лер тересінде. Бір вақытта шығып кеттім, түнгі 2-лер тересі болғандар енді. Бір кімді жоқ тұрам, кебітті бінде басып. Екі милиция келіп шықмасын ба? Апамында не ішлап тұрасың дей? Мен етім себеден жаға келдім. Сен де себеден жаға келмегенсің де, кебет басарға келгенсің де. Ей, олам мен айтам, біздің іші қаршық-қыршық нешап кебет басып жүресен. Ана мен айтам, орамдағы бандитларыңыздағыз урам толы. Қарап тұра, бірсіне сәті шығарды да ятарға тұтынды. Протокол. Ойлап тұрдым да, тұттым да оның асылыным желкесіне. Құтқарығыз, милиция изнасилелейді деп жерге дауыдым. 2 секундта өтінеді, бір милицияда қалмады. Қорқытырсың бір милиция біләңгіні. Генералғының қышақлар едім әләкса, генералғына жоқ. Жанқайларым, сөйлесең сөз енді. Сөйлеместен іште қала дегендей, ғымыр бойышыл келім біләйін тігіп яшадым бет енді мен ғымыр бойышыл келім біләйін тігіп яшадым. Сөйлесең сөз, әйтсең түртсең көз дейлер, сөйлемесең іште қала, мені бет келін болып түшкәштен қазір 2-ші күнне кеттік қыдағиларға, қыз сөйлешірге, той сөйлешірге кеттік. Қазір қыдағиларға келіп керек бет енді.
Қадағыға келіп кірдік. Қадағының қыланымышларын көрсеңіз. Жер жүзінде менен де чистоплотный қатын жоқ қадағай деген бала. Екінші күні бітләп қайттым бет қадағайлардан. Бітләп қайттым. Қашынам да қашынам. Қышынам да қышынам. Башыма төздер халім еқ аптыраға шердім да тігі өзі біздің тубан ішті ешавшы тігі мал врачы ассиминаторым. Ғалимжанға түшіп кеттім. Ғалимжан балақай мен етім кішілерге сейлі көрме. Өзіңе самағын ішірімін деймін. Шоты бұтын жерінде қышыта. Ертеге бізге түшіп мені қарап кетпесін мекан мен айтам. Таң білін келіп жеткен балақайым. Нешесін қарап кетті енді? Ей, Сәкин ападай, бітлігесің бітсендей. Ол қылараф оса, ол дехлаф оса, досты березанса қалмады. Файдасы тимегеш, біттен шешімді қырқы бітірді бет. Бір ел бет башымнан шәлелік түсіремедім жаны қайларым. Ей, сөйлесең сөз енді, сөйлемесең іште қала дегендей. Менің бет Ғабділмәжит балақайымды өліп кетті, вафат болды балақайым. Бірінде лишениялар, бірінде лекарсывалар помогать етмәдім. Өзі біздің шаллы больницында ана жобасы емпіда бірнеше күн етқаштың Қазанға жіберген направление білен. Қазандағы врач қараған да енді. Бұл айтып бұрып қайтарған Ғабділмәжит балақайымны. Нәрсе деген, Ғабділмәжит, сен абет бірінде де лишения, бірінде де лекарсывалар помогать етмейешек. Итсе етер, сеңа қуатын қыз сүті ішері керек деп бұрып қайтары жібергендер. Ұят болса да етем жаны қайларым. Ғабділмәжит балақайым бет қайтқаштың 3 ай бойы келінің емейін еміп жатты. Ғабділмәжит балақайым бет кепті құрыды, рәткелері бітті. Келін гүләт ете башлады, менен ұздырып. Шулай келін балақайымда мүтленгендерінде бір бақытны шулай Ғабділмәжит ұлымнан емедіп жатқанда маңдай сұра берген. Ғабділмәжит, сеңа емеден башқа бүтән нәрсе керек меме? Дейкен. Шунда бет Ғабділмәжит балақайында ответсіз қалмаған. Керек. Бірер кисек ипи кетірсек әйбәт болар деп айтады я. Ей, өліп кеттенде балақайым, ауыр тұғырықлары жеңіл болсын. Ей, сіз де әлі болып ауы жырып отырған боластағын, Мен бейжаны қайларым сөз ұйықтаңына селейім, сөз ұйықтаңы ғайбәт түгіл бұл. Бұл дүнияда болған қал бетінде. Келінінде әйбәт менім Аллаға шүкірі. Міне сенің қатының ашаға менім келінді. Ауызыңна жырма отыр балақайым, қарайлы. Бұлтырларына біз сенің білен құрырта болмадық мысың, ол? Сен айтым, сен өзіңін әкелгенің. Екеу қайтып кеттілер. Жаны қайым жибер санаторияға қатыныңны, санаторияға жибер. Барып қайтсын, өздері құрыртта жеріп қайтсын, қара денге соларында қиыныр, тәнәрін насихаттар алып қайтсын жаны қайым. 20 өткен олайында ол жаны қайым. Әт секен шүтәді кете. Жибер жаны қайым санаторияға, жибер ақшаңына жәлләмә 6 айлық зарплатын қойды, қая кетінәгенім. Жибер 24 күнге төзерсің, 24 күн ол жаны қайларым. Кәйғас қалындығында тұзмай. Тұзмай, мен екі тұзмады Аллаға шүкір. Ишен сол жеріп қайттым, қара денге суларында қиынып қайттым. Бек көп жереді, мен шында Кавказларға барғаштым, бір Кавказ бейі үйреніп қайттым. Шол бір Кавказ бейуін сізге бейіп көрсетмейін ме? Шуны... Идеяды. Ояқларым сызы менім жаны қайларым, бұйығым бейіп тұрма, мен де қайып етмәсіз. 60-қа жеттім бет қазір. Ояқларым ангина бет менім. Алла қолдарына да помогать еті, Алла қолғына лешет еті. Бірінің әберімін де башқа бейіп тұрмам.
Менә бу шнурлар мишәт итәр менә миңа. Шул Кавказ бейгенә менә бөтен эшләремне калдырып чыгып китәләр алар. Янда кайм. Менә минем дә гармунчы җегет бар икән монда. Үзәкләрендә менә шаяралар минем белән. Сәкинә теткәләре белән. Хәзер кая басарга икән әйтермен туктап тор. Баскалай тор шунда.
Рахмет. Концерт bitmedi әлі шығып кете көрмәгіз. Сөз етесіздер. Міне, шампанский көбейді мұнда. Әйде, орт біле тұрмағыз дейін томашашыға тізіліп басыңыз ол білен. Закускыда мінді мұнда қазір. Әлі тұқтатабыз мы концертті шыш орын ба? Кім? Сіз... Раулявайсы боламын дейді. Давайте сізге құтлар үшін сөзді берегер алайса. Экспронт бұсы. Ирек туған, мен сені, Ирек. Жады ұшылар сеңа, изәндік саулық сәлемәділік. Сіңін ауылдашы Ирек туған, біз сенің білән бек ұзақ көршілер болдық енді. Келесің ме, Ирек? Ирек. Келесің ме? Біз сені... Біз сенің білән көршілер болып тұрдық, апайым бек сенің сағынабыз. Әр уақытта ижад достарың білән концерт жасаған заллар әр уақыттан полынан шақ болсын дейлер. Бүрік сәлемет бол, бүрік рахмет сәлемет. Бек рахмет, Рауил абай. 93-ші елі мына мен 49-ші комплекста бір ел квартира снимать еткен, мен шундай яқшы күшілерге тұры келдім. Мына қазір 10 ел өзі біздің достық жеттәрі бәйлі. Рауил абай, бек рахмет сізге. Есенің сағылық. Мына енді, құрметті достар, бұл менің классташым, өзіміздің Башқұртстанның бізде крайына тауар ауылы қызы. Елізді. Бүгін қайда жоқ. Мен Ирекнен шушындай зур бәйрәме белән котлыйсым килә. Үземнең исемнән һәм классташлар исеменнән аңа уңышлар, иҗади уңышлар, ак бәхетләр телим, Ирек. Сиңа бик зур рәхмәт. Без синең белән куанабыз. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Әйде, давай. Тағын бір бейіп алайын дейді. Хоп, хоп, хоп. Шық. Har konкурс өткәрәбез. Бик зур рәхмәт. Туқта. Қазір міне әйттік бейт, Ирек жыршы мекен, сөйлеуші мекен, биюші мекен деп. Кім Ирек шәп жыршы, міне 3 түрлі конкурс өткәрәбіз. Құлша бұға қорап, биюші ме жыршы ме сөйлеуші мекен хайыр конкурс. Ну-ка, Ирек шәп жыршы деген кішілер құлша балар. Болды? Ирек шәп сөйлеуші деген кішілер құлша балар. Ирек шәп биюші деген кішілер құлша балар. Міне биюші екенсің бе Ирек. Шпагат ясап қояр, шпагат. Бек зор рахмет. Бек ұзақ қошапмаңыз, концерт ертеңге шақлы сөзілер, я. Қазір енді пагонлы жыршылар, пагонлы артистлар шаға сахнеге. Көп еллар бойы Ирек Зарипов білән Татарстан, Башқұртстан жерлерінде концертлар қойып бірге жүрген. Һәм қазіргі күнде Ирекнің күлкі театрында бірге концертлар қойып беруші Татарстанның от қазанған сәнғат ішіліклісі Илгиз Закиров.
Рахмет. Келдім әлі күйілім аштынып, көңілімді мұңлар толғанға. Келдім әлі күйілім сағынып, сіз достарым көп әу болғанға. Жырлық достар жырлық жыр біту, езгі хистергіне уятта. Ұмыттыра тұрмыш мәшәқатын, вайымсыздарды да ойлатта. Жырлық достар жырлық жыр біту, езгі хистергіне уятта. Ұмыттыра тұрмыш мәшәқатын, вайымсыздарды да ойлатта. Жырларымда менің сағынып, ғазизден кәм туғаны яғымна. Достарымны туғанарымны, ирақ қалған бала шағымны. Жырлық достар жырлық жыр біту, езгі хистергіне ойлатта. Ұмыттыра тұрмыш мәшәқатын, вайымсыздарды да ойлатта. Бұлға ауыр заманда, езгі хистер пивасы қалғанда. Жырлық достар жырлық біргәләп, көңіллерде мұңлар туғанда. Жырлық достар жырлық жыр біту, езгі хистергіне ойлатта. Ұмыттыра тұрмыш мәшәқатын, вайымсыздарды да ойлатта. Жырлық достар жырлық жыр біту, езгі хистергіне ойлатта. Ұмыттыра тұрмыш мәшәқатын, вайымсыздарды да ойлатта. Ұмыттыра тұрмыш мәшәқатын, вайымсыздарды да ойлатта. Вайымсыздарды да ойлатта. Вайымсыздарды да ойлатта. Рахмет, зор рахмет сізге. Рахмет, құрметті тамашашылар, мен өзімнің жырлық достар деген жыр білен башқап жібердім. Мұның себебі де бар. Бұл жырны міне біздің шәрде көп жырлар, текстар yazışı Нақип Ғалимов деген шағыр яши. Ол енді міне мұның текстін yazды. Ол ирекке де міне бұл концертін оздыруда ярдәм көрсетті. Рахмет аңа. Нақип мұнда мекен, залда мекен? Көрім менде мұндан. Аңа рахмет етік. Ондан соң мұна қары бір жыр башқарып кетем. Бұл жыр ерегінде білгеніңізше ол яшли әнесінен ятим қала. Өгені біле өсе, мұна шыл жырны башқарып кетем. Бұл аның әнесіні рухына барып ерішсін. Мұна шылай баласы өскен, шындай зор артист болған деп. Жырның есімі рәнжеп қалмағыз деп ұтыла.
Rınjip yatmıyorsunuz mu? Zor rahmat sizga. Erik baxtli bo'l. Turmushing otur bo'lsin. Shasham. Rahmat. Rahmat. Aboy benim. Rahmat. Mine bit şeşekli. Tatarstan'ın ot kazangan sanat ışıklısı İlgiz Zakirov. Eyler. Oysa butalım bit. Konser devam ete. Mena çıkıp gitirge koştular. Ne kılıp oturasız ol? Suğunup kırsatayım valla. Ne yapamın suğu nere bilem o? Amına dayak kapalardan ulandı. Kirme atış kes. Vatanda suğu neler? Katlı katlı etti. Mına min etiyim bilen kansıp kavarlaş deneriz vaktına suğunup durup yuvarlan şulay. Mine iştinler cevap buna dura. Bayır çakta eti kınlaşa minnen kubakşa işteysinde. İyi ama o şafiler diye ettim indi kendiler kibir deyip mine düşüp kalgan indi. Baskıslap bulmagan. Kırıp benime kırıp gülesin şeyi. Gülünmeydi. Bektes, nasıl yetişirken itti. Ana bir tanağımda. Tura, kılık ilgen cilden tolmazığa baskan mı indi? Ne bit nasıl yetişe. Karır koytkaş yani süge indi mine. Oğlum diye şultarmızına ikinci ayağın buraya basır gayreneldi. İşik basayım minan ayıbı. Baskalap karadım indi. Girip çıkmayın. İyi şahin tattım indi minanı. Maskini alıştıran da kiyem. Eniyle yıkıkınga virgine suya başladı kadı. Maladis ulum diyen bula makanista olanın tormuzuna ilk ayakla basır kadı.
Silkine de silkine. Nebirini başına. Böyle kegine tişik bulsa olay tarasıga. Tutup duralı hoppa. Mikrofonla. Anasını alıştırıp gidelim şimdi. Rahmat yarama. İyi sizge sugunmayayım demin. Ne durak mı demin burşka sugunu bu tarafa? Emeğin tarih gündelikten emnik alıp bana sizge oku kurseteyim mi? Ha? Kurset diye. Durak mı demin abba? Kursettir ye. Oku diye. Manda bulsa hadi. Manda o. Batas yok iken. Bata düşüp kalgan be. Kanar sınıfta. Bekle. Manda iken. Dürüst dişik getirmeyen ko. Ne abi? Dükkanı bitken emle kayda. Okuyayım mı? Birinci sentyabar. Bu yıl bizge Kora Kargalar bilen birge Ermenilerin Kapilatif İstroy Brigadası kildi. Mektep tüvesini alıştırığa. Şuna göre de her bütün üstte mektepke tostır, çülmektir, gidiredir tutup geliyiz. Başkası kapı gitmezke. Bir günlük tüke patkalim fanını kuderip gelgen malay. Çünkü onun anisi naşerlik bulur işley. Eminlik zavşıklattına. İyice taptım innimin ultasına. Başka kaplayayım da oturan. Alay rahat git, dokta da görünme, yokutu şapa da görünme. Bir gün ne alayım etken bula. Ulum diye, dünya haline aşağınıp bulmayalı deydi de, ıskılattağı bütün evrileriyle taşıdı da koydu. Taşıp da koydu ey mağabba. İkinci günlük pazarçılık ıskılattığın evleri yanıp dağıttı. Şep buldalı diyen bula eneyim eydi. Ama bütün üstüne bir şişe seller gecikti değil. Daha okuyamadım. 8. Oktyabr. Bu yıl biz devletiye bir üstlük geleş aldık. Ötken yılını işini alganıyık. Tüge abinin başına vakfatı giydirsek de, üstüne akılmak giydirsek de, o ayağımı rivmatiz deyip, şuşunki pimasın solmaz kabıldı. İş şu jitmese özünün qarlığı bitken Vysotski toğuşları bilen Katyuşanı jırlap tek otura, kişi olmağaçlarını jırlağında. Kurşu imay babayga kudun kassa. İş şu jitmesen sırasın arpiyala kuz. Şurayan kısıp kudun bulay vasıp giberse, sürt itip düşe de gitti. Karlastakanga. Sekiz tapkır sekatıp giydim hala. Devletimin eytem. Niye mi ya şimdi deveni alıp baktın indi? Ne güzel
bir ayağın yıkılağın ne temelden işi. Apa bilesin mi dövetin nerse diye. Bilmeysin beni. Dövetiyim etken bula. Oğlum diye, min anın diye, kuzide kulağı da ayağı da kiretmeye bitti. Bilesin mi apa nerse kiret diye. Ha? İyi bilmey. Min anın tinsi akşası olsa jitte diye. Ha? Tağı okuyayım mı? Onan sen ayağı var. Bizge konaklar kilgen. Konaklar arasında bir cümle kişi de yok. Şığırım tuğla naşalıstı var. Devlet kıymeti, ulan diye naşalıstı var, sözün nahalıstı var, sözünden alıngan oldu. Şimdiden nahal ne bula bustu. Sen ne Allah'a şükür mene. Hazırtaki pazardan kalan fanını küterip baram ettirken. Kursi partida oturan sebila ikbenin başka da kaptayım da koyar. Ha dersi ders olay. Apa ikili koyayım de. Astırağın çağında başım çıkarılmaya kalsam. Ben astırmam. Ey oğlu kutu şapalarına ettirip, bizler bilmezse de bizge ikili koyarlar. Bir günde biyologiya dersinden minnen apa sıray. Azigan diyen bula olmanı kayşan ziyalar diye. Meytem hazeyni yokta. İkili kuydu. Andan sonra zoologiya dersinde bir praktikan tapa kilgan buldu da bilmey. Ana zoologiyana. Balalar hayal diyen bula hayvanlar turunda tavışmaklar eyterik diye. Şundan sonra sırayla. Ders adağı zikkeşmeye eyten. Azigan neylesin tavışmak bilmeysin mi diye. İkili kuyan bitti. Bilem apa niye bilmeyim diye mi? Elminden sulamadınız bir tane. Şundan bir geçe tatusa diyen bula. Sikilip kına bastım da. Apa mine eyten niye atsa tavukun kukurekleri bulmay. Azigamız mı dedi tavuşmak bulmay otur ikili diye. Min oturmadım. Bula min eytem işlep bulmasın. Vat eteşinin kulları yok şu anda kukurekleri bulmaydı. İyi. Apa min yastıradı iki ikili buydu şu günler. Arkadaşlarını mutlar gibiydi. Sultan okuyanında bilmeysin indi diyen bula. Bilemindim insan okuyanında mesela bilmesin diye. Uydu olmayın ellen şehirler bu yuvalda birken. İmiş minti koşup gidip bargan ayışlar ağzından çıkıp kalgamın kıyığa. Şundan su üstüne kalkıp başlık kaç tartıp algan. Aldı diye almayın kuyuda, başlık kaçta. Bilemindim min koyan çıkkanımın özümden. Vat apator kutaş ne titirge kira kakya da papa. İyi, külösü. Benim dinimlikten. Dişlilerini okuyayım mı sen? Ha? 11 dekabr. Bugün bizge Vabakıkayık'tan 2 darov yavi kilip kirdi. Kilip de kirdiler, etiyimden spalni işine tibi basıp kirip de gittiler. Uzak da ötmedi. Tüge bilmeden çeşitler tuzu ötken bir apanı kuterli tuttular. İkisi 2 yarımdan tuttu. Alıp da çıktılar, tüge apanın tizine fizeknep de aldılar. 2 yaklap. Ondan sonra benim etiğe hoşur gitti. Etiyimden küçüklerinde Bingalski ağınlar algı çıktım alay. Etiyim eyte, ulum diye, şimdi nastoyaşi mujik bu hafta enine lemmin diye.
Eğer de etmesen diye, min sana 100 so'm akşa 2 marjanlı alıp biram diye. Etmedim, ne eteyim? Durak mı neymi yoksa kalırga? Ama benim ettiğim ikinci günlük 2 marjanlı alıp birdi. Birisi satlı, birisi satsız. İyi yapaklı oturgamlar. Ya ikisini de sapladım da aşağıdım indi. Alay rahat bitti. Temlik o. Kenapa kilasin? Sama-sama ilk kemarusan yap kir. Sini de öğretti. Tapparga. Marusan neyim ben? Ne benim hati şunday miravay kese. Bıktır sabantoyga sepit abi şey etkeni beyilga birte gelmesi gatavay. Hazır ramı kirak tersi gilini kirak. Anan tavuşudan akşıga indi. Etiyim etti, ulum diye. Senin diye sepitine kameranı şitillerine işleyler diye. Zakaz verip kayıtkan. Yaray, men çıkıp maskeni oluşturup giyemez daha. Bu temında kırptırmam indi. Akşa sıraylar. Raniz Azigamov. İlişkiydi. Çok rahmet. Hazır konsertimizni Irik Zaripovning Jir Kulku teatri artistlari davom etdi. Ertil bilan. Yaşılıkta sügənlər sizi qaysı illərdə birgənəm minim deyib dəşəsiz kimlərgə yaşılıq yolları birgənəm isgilgə qaydığı səni bir qaydığı bir bizgə yaşılıq yolları birgənəm isgilgə qaydığı səni bir qaydığı bir bizgə yaşılık jilbəsək, yaşılık dili şul, biz birgə qalmadıq, qalasıydı şul. Yaşılık yolları birgənəm izgilgə, qaydığı zəlisiz, qaydığı bir bizgə. Yaşılık yolları birgənəm izgilgə, qaydığı zəli bir, qaydığı bir bizgə. Vəqdələr birişdik, süyürgə, ömürgə, istədir əli ul, istədir siziningdə. Yaşılık yolları birgənəm isgilgə, qaydığı zəlisiz, qaydığı bir bizgə. Yaşılık yolları birgənəm isgilgə, qaydığı zəli bir, qaydığı bir bizgə. Yaşılık yolları birgənəm isgilgə, qaydığı zəlisiz, qaydığı bir bizgə. Qaydığı zəlisiz, qaydığı bir bizgə.
Рахмет. Рахмет бик зур. Исәнмесез, ниһаят миңа да менә Ирек абзыйны котларга чират җитте. Ирек абыйга бүген 10 яшь икән. Шуның белән шушы сәхнәгә үзебезнең ярчаллы Ирек Зариповның ярчаллы театр артистларын сәхнәгә чакырасым килә. Кызлар, җегетләр, сез мондамы? Һәм дә инде аның гаеплесен. Чыга әле. Чыга инде, кул чабыгыз инде хәтта бу. Сиңа, миңа түгел, сиңа. Аптырама юкка. Булды, күп мактадыгыз бүген уже. Мактадыгыз, әйме шампанскийдан башка бер нәрсә булмады, әйме, вроде бы. Нәрсә булды? Аракы булдымы? Юкмы әле? Ярар. Менә без булдымы? Бармы? Ансын сагыннан әйме. Чынлап та, хөрмәтле тамашачылар, Ирек белән без инде 94 елдан бергә эшләй башладык. Ул миңа, безнең семьялар бик дуслар. Шын гына әйтәсем килә. Менә монда бу залда утыра шундый кешеләр, безнең дуслыкны сезгә дә чыкканда сөйләп китерделәр. Әйтәсем килә шуны. Ирек мине газимиш. Сиңа шундый ук мыегың булсын һәр вакытта. Кара төстә, әйме? Менә шундый һәр вакытта тулы залларың булсын, әйме? Тулы заллар сиңа һәр вакытта шампанское алып килсеннәр, әйме? Һәм дә менә Ирек Зариповның театр юморы исеменнән бездән әйме, менә шул шампанскойдан эчәргә сиңа сервис бүләк итәбез. Илмир исеменнән, Илгиз Закиров исеменнән, Рөстәм исеменнән, Айнур исеменнән, Марсель исеменнән, һәм Ранис исеменнән. Һәм дә менә монда бер өйләнмәгән бер җегет монда бит әле шешкә бирде миңа, әйме? Кызы белән монда, әйме? Ул безнең администраторыбыз Габдунур исеменнән. Шешкә сиңа, җәме? Җәме? Сүз әйтәсең киләме? Рәхмәт кенә дигән. Бик зур рәхмәт. Әйтәсез сүзләрне соңыннан әйтермен дә. Җарар. Инде хәзер хөрмәтле тамашачылар, Ирекне кутладык, һәр миңа кул чабыгы инде, әйме? Сезнең өчен яңа җырыбызны башкарабыз. Ой, гүзәлем. Bilsəng idi güzəlim, sin meyniki deysən əgər, aylar, yıllar düzərmin, ay güzəlim, üzülə bir düzəgim, kütəm seni deyib əkməsən, nişi gidib düzərmin, ay güzəlim, seni deyib əkməsən, nişin gidib düzərmin. Sində yaxın күңелемə, bir kimini də görmədim. Aylardağın avulsam da, seni izləyib gözlərim. Ay güzəlim, üzülə bir düzəgim, kütəm seni deyib əkməsən, nişi gidib düzərmin. Ay güzəlim, üzülə bir düzəgim, kütəm seni deyib əkməsən, nişi gidib düzərmin. Gözünə dartıb tura, sirli zəngər gözlərin, yaratan deyib əydirsinmi?
Инде моны кем белән эшәрмен. Рәхмәт. Бергә булыйк дуслар. Бергә калыйк. Урал Рашитов. Бергә шаклар. Bir xəbər dağılıb kilməydən iskən çillərdə birgə şaplar iskə düşüb yüreklərlə yandıra qabatlanmaz xiyal olub ötkənlər sağındıra qabatlanmaz xiyal olub ötkənlər sağındıra Nigə şulay atmalam sayın Barım gitken yağına Barlı kışta yalnız kalsa Yaman zulun sağına Sinizde barım iken Baş sıyırran illerge Bir xəbər dağılıb Bilmeyimden isken cillerle Birgə şaplar iskə düşüb yüreklerine yandıra Qabatlanmaz xiyal olub ötkənlər sağındıra Qabatlanmaz xiyal olub ötkənlər sağındıra İrek Zaripov Ерек bu alkışlar sana, mena tuğun. Rahmat sana şunday халыкны жыган үшін. Өзіңе рахмат, Әнif. Бірге шақлар изге düşüp yüreklerini yandıra Qabatlanmaz xiyal olub ötkənlər sağındıra Qabatlanmaz xiyal olub ötkənlər sağındıra Birge şaqlar izge düşüp yüreklerini yandıra Qabatlanmaz xiyal olub ötkənlər sağındıra Qabatlanmaz xiyal olub ötkənlər sağındıra Birge şaqlar izge düşüp yüreklerini yandıra Qabatlanmaz xiyal olub ötkənlər sağındıra Qabatlanmaz xiyal olub ötkənlər sağındıra Qabatlanmaz xiyal olub ötkənlər sağındıra Zarif Şarafetdinov. Менә хөрмәтле дуслар, күпме булдырасак, шул хәтле алдадык без сезне. Хәзер инде Ирек Зариповны сөз бирәбез. Артистлар белән тагын бер кат таныштырып чыксын үзе. Hürmetli şehirdeşler, hürmetli tamaşaçılar. Менә кызганычка каршы сезнең белән саубуллашу минутларда килеп җитте. Әмма ләкин сездән бер дә аерыласы килми. Сез безне яраттыгызмы? Шәбәкәй. Biz de sizni yarattı hürmetli tamaşaçılar. Rəhmət sizə, izi көңелегез üçün. Rəhmət sizə, bizni şulay hürmet edip bilgəniniz üçün. Bizni şunday zor alkışlar bilen, şeşek bilen nurla sindirgəniniz üçün. Allah'a Teala sizni özü şulay sindirsin. Endi bugün sizin bilen sağbulaşalar. Özümün en yakın icatdaş dostlarım. Yarışallı şəhərinin talantlı muzikantlarının birisi Marcel Nizamiyev. Usta garmonçu yigitlerimiz Aynur Vajiev, Rüstem Ziganşin, Ufa şehrinden kelgen en yakın dostlarının birisi Ildar Sharipov, jırışı hem kompozitor. Nindi matur benim tuğan jerim, Respublika benim Tataristan, Tatar jırı konkursları laureatı, yaş sandıgaçыбыз Elmira Süleymanova.
Һәм дә инде үзебезнең Татарстанда хәзер күтәрелеп килүче җырчы, бик күп җыр конкурсларында лауреат исемнәрен яулаган яшь җырчыбыз Гөлназ Закирова. Яшь нәфис остасы, әле безгә күптән түгел килде, тиздән 1 ел була. Өметле артистыбыз, үземнең якташым, Башкортстанның Илеш районының Иске Ширеккүл авылы җегете Ранис Азигамов. Безнең театрыбызның сәнгать җитәкчесе, автор башкаручы, җырчы, композитор, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, композитор Илгиз Закиров, дуслар. Һәм дә инде сезнең дә безнең дә яраткан җырчыбыз Даниф Шәрәфетдинов. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге үзебезнең иҗат кичәмне, бүгенге тамашаны шундый яхшы итеп алып барган өчен үземнең иң якын иҗатчыларымның берсе. Сәхнәдәш дусларым, гаилә дусларыбыз, һәм дә инде ишеткәнегезчә, белгәнегезчә, иң якын дусларымның берсе, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, җырчы Асия Әхмәтшина. Дәниф, гомер буе синең билеңә кызгам. Кызыгасыңмы? Ярар. Бәсим әбі қайтырмы алайсам. Һәм дә инде бүгінгі кичә безнең режиссеры, театрыбызның җитәкчесе, яхшы җегет, Башкортстанның Бүздәк районы Таулар авылы егете Ирек Зарипов.